Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će kao pitbull narednih godinu dana insistirati na odgovoru o navodnom trovanju članova izborne komisije na takozvanom Kosovu, koji su prebrojavali glasove iz centralne Srbije i da će i sledeće godine o tome navodnom trovanju govoriti pred Ujedinjenim nacijama. Takve političke lažove svet nije video. Ta doza bezobzirnosti da normalnu zemlju optužuju za tako nešto nije viđena. A onda dođe stručnjak Kurti da priča o normalizaciji sa Srbijom, kazao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše brojanje glasova iz Srbije u zaštitnim modelima. Ukazao je da je pitao Evropsku uniju što oni u Briselu misle, da li se radi o antraksu ili novičuku, i kazao da mu se čini kao da su dobili variola veru. Još me nisu obavestili o tome, kazao je. Njima je, kako je istakao, problem što je jasno procenio zašto su celu farsu napravili. Neću ih pustiti, iako će se truditi da prikažu da se radi o pesticidu, da smisle da je postojao neki smisleni razlog, iako je jasno da nije bilo ništa infektivno. To su radili iz političkih razloga, naglasio je on.